wona 7 years nje usungidelela nje manje uthi baba Dotela yiwa lo Dotela yeah ezinye izinto kufanele sizikhulume nesizibonga kufanele sizibuke kufanele sizibuke ngoba ezinye izinto zingenzela ukuthi namhlanje senginengane umfana futhi from my firstborn Ntombazana ngithola ingane umfana futhi because that boy he was wasted 1993 February he got wasted yakhe angibuyele ke lana lento ingenza inhliziyo yami ebuhlungu yazi nje ngithi na 1992 ukuba ngangishela wena ngingena fakhona ngingena nyuka ngabe uzongimisa kanje namhlanje ngenswembu izingane zakho ziyakubukisa zithi buka wema nobaba evenda amahlaya ushaya amahlutha wema hayibo ngathi uDumsana nje lona animbuke nimbuzo ukuthi nimbuke mhlawumbe uzosho ukuthi wakuphi sekuyabamba ukuthi hayibo lo muntu lona hayibo sasifunda naye esesondele esenzo sihle hawe ma kuba ngayiqomela yena hawe ma ngabe kanzame phela kunabantu ngempela esithi mesibashela basiginqela idayisi yabo asisho ukuthi abasiqome bonke but enye into ofuna uyibuke ngamaqiniso amhlophe phela akhanyayo ufuna uyibuke ngamaqiniso amhlophe uyazi manje ngizokutshela nje mina amantombazana they know very well ukuthi sishadelwe amantombazana they know very well ukuthi sisingile amantombazana they know very well ukuthi nathi kunabantu esisabafuna empilweni bagcina besiqomileke with not ngoba sisingile not with the intention ukuthi bafuna sibashade but mase besiphathe kahle do know manje uNtombazana indoda yakho ihloniphayo wenza ekhanda wenza inzipho ufaka amakhethini endlini une microwave entsha unelinene nje empedeni umuntu kade ehlonipha indoda yakhe wesifazana bengashadile ukuthi nje beyihlonipha nje unayo yonke leyo nto namhlanje nganzayo yazi ukuthi zi-right kanjani zi-happy wena uthe uma ekushela wathi uzongishada yini umdala ngaka sozoshelana nami wangabashela nganontanga wabhamba but abantu abangambhampelanga lo razo bamphatha kahle namhlanje labo bantu ba right kabi empilweni ba right engisho ukuthi mantombazana yenzeni lento yini kodwa angeke ngisho lutho kodwa nje ufuna niyibone into enibhayizisayo ufuna nje niyibone into enibhayizisayo ukuthi nansi into esibhayizisile suke sayizithwala kakhulu ngikhumbula ngokukhuluma kwesinye radio station